2 haftadır buradayız, anamız ağladı ya. حتی که من خورو قدن سختی هم ضعف چه بیا خورو 3 کیلومتر چه بیا میوی رو جات کن یعنی یکی کیجان باش بقانه تشبان کیجان جوانه میوی رو جات کن و وی خورگه ابو کن سلام ضعف چه بید زی ضعف چه بی ام برچید بن دوا خورگه دن نه تشتا ام ونا میوی رو جات کن 3 کیلومتر هست و وطماتنا يا كيلومتر كنا ماشية وقال جوانا تند كفنا تحلا شفرنا دبن عجوا ام فينا جنزان او بوليس او ارتاق نبقى من نزانن 5 مليون ديوات بزيت بما صولامي قال لك عربة صولامات شن فينا ام فين في دوزاني او بكن ما اذا لا بيشمرقا دوزاني كزعف خوشها هر سحاكي عسكرك البرسرية دوزاني او كتب 5 سالي دولتها ام فيدت من ام فيد زعف فيد داغلا ام جاب فرق ام فين قدامها او دربين نروك او دربي خورق ام يا نافيم رمضان سمعوا لي اوازك فوتنا يا هوا ایرو سه روز را پور. هفت روزه قوری غیدانه. هوا لیمه سپی کردنیه. علی اصلان فرحتی. سپی کردنی ویایا. خانه ششتیه اشتنه کارتنه ملت سولمی دیگه همش خورا ویری راکتنه. اول برا پریشان مونه سولمجی دارنه. آفتنه تشکتنه آهون دیبینه شتون نیندی کردن. اوی حال ما چاوا به امشی نزانن. چند کیلومتر قوره تقریبا سلوب اینا 25 کیلومتره یعنی البرام قوره یا امنا قوره دانه اون حال ما دبین چوانه سولمجی سولم افقاپیا جبلا سوریالیا ناشغلیه یعنی اف عربا راناکیه آیت کلی براش مرا چاراکی بکن çözübeki بکن اون حال ما دبین چوایه ام گزیره هردکیره نیندکیره قوره دار bir haftadır. Bir temel ihtiyaçları sudur, namazdır, yemektir. Sıkıntımız çok. Bir de geceler uyuyamıyoruz. Kızlar çok. Kızlardan dolayı yatamıyoruz. Yani bir haftada perişan bir haldeyiz. Hiç solamacılardan hiç ilerlemiyoruz. Yani yetkililerin buna bir çare bulması lazım. 25 kilometre. Yani çok zor durumdayız. Yetkililerin bir an önce bir çözüm bulması lazım. Teşekkür ederim. Yedi gün kuyruktayız. Ekmek sıkıntısı, su sıkıntısı, her şeyin sıkıntısı var. Can güvenliğimiz yok. Hırsızlar çok. Yani hiçbir şey... Mazotlarımız çalınıyor. İçişleri Bakanı buraya el atmasını istiyoruz. Kuyruk 35 kilometredir. Daha buradan Cizre'ye kadar. Burada herhangi bir şeyimiz yok yani. Her türlü kısıtlamamız var. Sudan tut, yiyecekten tut, hırsızlardan tut, can güvenliğimiz yok. Gece gelip bizi soyuyorlar ellerinde. Bir an önce yetkililerin buna bir el atmasını rica ediyoruz.